INP Mizo channel subscriber tele ngai thatu Songate in zain chi bai kan bu ka chu July ni som ni le paruk thole ni ania indam tlan theu kan be sei Ukraine chuan missile defense system paruk adong le ta tuntuma po hian international news le politics kan ngai thla ho le don nia Ukraine chuan HVM high velocity missile air defense system paruklai mai United Kingdom atangin adong le ta a ral matonga anda ngalani Britain siam invisible stormer HVM hian melma missile tele aircraft te kilometer som pariata hla hi chu alo mulok theya tin mel maral thuam ten an mu ve theilo ve thunga chu wangin invisible mu theilo anti hialani tin Germany na pek Gepard air defense systems le silai mu tam tok tak Ukraine na dongbok ni in Oleksiy Reznikov Ukraine defense minister chuan soi Russia chuan Ukraine na kol anti-ship missile te chu angai mo ve ta hle maya mundang dang ayin anti-ship missile system omna bei masakan tum ni in UK Defense Ministry chuan soya Moldova Prime Minister Natalia Gavrilitsa chuan Ukraine invasion wanga din mun khir taka an ommek thu soyin ani nataka chuan kan lunga yani tun din muna hian thu chiang engma om thei silova Russia in minrun mai theya minrun lo thei boka ma se hlauh thon om tak chu ni Ukraine in do na hi chim thlang lam Odessa anai zel hi chuan kantin mun hi soithiam har sa hle don ani ati soi zelin Moldova chau ni lo Europe khomwala ramte naute tan himna a omlo ramro pui pakhatin adu duaram dangaruna international law palzu ta ache mia chungpo hian adang thei kanom lova ke ni ang ram te le chaklo te tan chuan thillung chia thak takani atibok Russia hian Moldova hi run don lo po ni se Ukraine invasion ngong hi antuar na sa to hle reng renga inflation rate po hi 32% lain akai sang to a Russia hian aircraft som lek po tir se Moldova ang ram te takte hi chu an langhal mai thei don ani indo ma puin an lo har sa to a Russia ral lian dang thei turin an economy na tlin lo hrim thin phudep depin Russia omdan an thlir top mayani China ram ria S400 da bel ani don India chuan Russia siam air defense system S400 pakhat chu December thla khan adong fel to a India mar thlang northwest lama Pakistan le China missile lo dang turin ram ria anda fel der to ni tuna hian India S400 pahni na tur hi konglaka athang meka heipo hi India ram thlen vele Ladakh lama China missile laka India ram veng him tura deploy ngal turani Ukraine invasion awangin Russia hian ruwa man lok angin ral thuam hi a deliver thei talova tuntumami hi indo nuwa a masaber tur ani nge tunlai hian China chuan Ladakh lam a chhai boitran le ta a line of actual control LAC bula China aircraft te an thlok le ta fo maya rampani ten no fly zone an siampo kilometer som lai anon thlok khum ta fo maya ne China hian Ladakh le Arunachal Pradesh che vela ni tin mai fighter pathum vel hi chu atir chuak renga India tan ngai mo om takani hetia China Air Force 10 India ram ri no fly zone po an thlok lut ta fo mai hi India chuan machon atum ve view maya S400 lo thleng le tur po hi China ram ria da turin an lo rel fel diam to ni ma se thathum vel zet huna du dona China hian India hi alo bom manange mo chu China hian India ram ria boru ka siam zetanga Taiwan lam hi arun le thut zok mai thei boka khovel hi him ta lo riau maya
ral thuam lama tan lak hi apoimo taber ani himo China chuan India ram ria infrastructure project akalpui mup reng boka aksai chin lama highway thar siam atum le tabok July ni khat khan Chinese premier Li Keqiang chuan highway project thar hi puanga kilometer nuai li le singruk le sang khat zet an siam dona project hi kumsang ni le somthum le panga azo felman tura be sei ani Karliam ta khan China chuan highway siam na mun tur thukim chang details achua fel to a project G695 le G684 te chuan Delhi ngeng achun ngal ta viau maya India hian engtin nge malak vezel don ne highway siam na tur G695 hian Lunje County Tibet le Maza Xinjiang te athun zom dona India sarkar chuan kongpui kaldan turvel hi arhechiang vek lo na in Weibo apo 2 million live follower nei China science blogger lar tak pakhat chuan G695 highway project hian Depsang Plains Galwan Valley Kongka Pass le Pangongcho te apal tlang don ti asoi tuna China highway omsa G219 highway hian Tibet le Xinjiang athun zom fel der toa mase G695 highway project thar hian line of actual control LAC anai hle to don ani tin tuna pangongcho lama lei China ina siam mek po hi G695 project amini in science blocker chuan asoi bok National Highway Network Planning China chuan G219 le G331 highway project ang hi kalpui zel apoimo thu an soi ve boka G684 project hi chak taka mala kan tumani India ngeng chuntu ber project pakhat G684 hian Maza town Xinjiang le Khunjera pass China le Pakistan ramri a connect dona Pakistan poina mang tangkai thei view don ne na langa hei tak hi India ta na ngai mo tur ani na lai tak chuni rampan hi inkara military level talks hi voisom puruklai maya omto na chungin kumsa ni le somnia China PLA te nan lak ram te chuasan antum lova India chuan galwan boy ma an omna China sipai te chu let le turina du'a mase PLA ten raman opto nu kalsan mai hi antum bik der silovani Xi Jinping chuan kumtop hian atam thumna tura mangtan le dona si Ropuina riat pui turin China Communist Party chuan Europe ram hruai tu te chu he hun man pui tur hian asoma South China Morning Post in a report danin German Chancellor Olaf Scholz te French President Emmanuel Macron te Italian Prime Minister Mario Draghi le Spanish Prime Minister Pedro Sanchez te po China hian somna invitation a petlom to ni maro chu China Foreign Ministry chuan hei hi aphana sa hle Indonesian President Joko Widodo chuan Nizan Khan Beijing a thlenga Chinese President Xi Jinping le Premier Li Keqiang a muang COVID-19 dar nu hian ram hruai tu ten China an tlo tamang lova Russia Pakistan le Indonesia bak hi chu soituran la ommeu lo Winter Olympic February thla khan Vladimir Putin chuan China atloa khami nu khan tuna kan soitak Widodo hi anile ta chau maya Russia le China hi United States malak na wangin khovel ram tin te hian anda rang ta deuh ni na lang China President Xi Jinping po hi azin chuak khat to khop maya British opna tanga Hong Kong zalen na akum somni le panga na pang turin zun ni somni khan Hong Kong atloa chu chu ni mai China rampon foreign trip ane nunung berchu January sang ni le somnia Myanmar atlo khani China hian Indonesia hi ferronickel coal copper le natural gas supply tu berani vewangin amamo vehle ani Indonesia tanga import nga ber hi Russia ni in
adota 34.2% in China hi pahnih na ani Indonesia in G20 chairmanship achel kum khera Russia in Ukraine runa Russia atan lo thei si lova United States mit mei ve na lo ngai bok nen Indonesia president hi azin tamayani Thamasa Khan Zelensky le Putin te alo mutoa Indo na ti top tum view ma se mason na mutur la omri lo tunlai international politics sathil lang chiang ta mai chu hetiang hian an soita ila West Ramten indirect takin Russia andorona Russia achet heimi ulova hei hi China chuan rem changa la in international level a huang zaunan ma alo la ve meka BRICS member tharlak lu atuma Shanghai Cooperation Organization a member thar an lu bel zel boka United States le Russia in khin nakara China hian superpower din mun lua atum chome ka ni ti hi alang chiang ta hle ni ole khati zong kha tun tumata na international news le politics kanan soi thei chu ni a ngai khatu zong te in chunga kan lo me